Halloween, Halloween. Dobro, znači samo sam uredila. I evo kako ona izgleda. Paučina po zidu. Po vratima. Evo tu je naš šišmiš. Po zidu. I televizor također. Evo tu isto šišmiš. Bundava. I to je bundava. A najbolji mi je strop. I sa lampioni. Ili pompon. Kako god želite. Znači, nemojte zaboraviti, budite kreativni. I Happy Halloween!